Reka nguhe ikaze muri aya makuru nkubwire yuko mu ngingo ndi bugarukeho ko M23 ni umusaruro w'ikibazo cyakemuwe nawe Perezida Paul Kagame ku kibazo cya Kongo. Yemerewe gutebya ndetse akavuga ibyo ashaka. Ibi ni ibyavuzwe na Perezida Paul Kagame avuga kuri gahunda ya Tshisekedi, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gukuraho ubutegetsi bw'u. Ikaze mu makuru naguteguriye nkubwire yuko wamaze kugera ku isoko y'amakuru yizewe. Perezida Paul Kagame yavuze ku magambo ya mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, ko igihugu cye kizashyigikira abashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ngo kuko ari ikibazo. Avuga ko kandi ko ibyo yavuze yikiniraga. Mu kuboza ubwo Perezida Tshisekedi yahuraga n'urubyiruko rw'igihugu cye, yabaye nk'ubonye umwanya wo kwinigura ku byo Perezida Kagame yari aherutse kuvuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu gihugu cya Kongo, gituruka ku buyobozi buhora bushaka gutwerera ibibazo abandi aho kwisuzuma ngo umenye ikibazo bufite. Perezida kandi Tshisekedi aho kugaragaza niba ibyavuzwe atari byo, yiyibagije intambara imaze igihe mu gihugu cye n'imitwe yitwaje intwaro isaga 130 yamaze imyaka 28, igisirikare cyarayinaniwe maze yifatira ku gahanga u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Yagize ati abanyarwanda, abavandimwe bacu, ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. Ni abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kane tariki ya 1 Werurwe 2023 gikurikira inama y'igihugu y'umushyikirano, umukuru w'igihugu yavuze ku bibazo bya Kongo, agaragaza ko FDLR ikomeje kubungabungwa n'ubutegetsi mu mugambi wayo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Abandi bakwiriye kugenda bumva ko bayifasha kandi bari kubikora ku buryo iba umutwe uzarwanya u Rwanda. Yakomeje agira ati Perezida Tshisekedi yagaragaje imitekerereze ye ubwo yavugaga ibyo guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Agomba kuba yaratebyaga, yemerewe gutebya. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ikibazo cya FDLR kimaze igihe, ariko ko abantu bagiye babica ku ruhande inshuro nyinshi mu gihe ari umutwe witwaje intwaro kandi ukomeje no kongererwa izindi. Yavuze ku bitero by'uyu mutwe byagabwe ku butaka bw'u Rwanda 2019, agaragaza ko icyo gihe intwaro abo barwanyi bari bazihawe na guverinoma ya Kongo. Ati FDLR nyuma yo guhabwa intwaro bashyizwe mu ngabo za Kongo FARDC, ibyo birazwi, bagabye igitero none mu majyaruguru y'igihugu cyacu. Ayo makuru nta rujijo ateye, nanabibwiye Perezida wa Kongo. Kagame kandi yavuze ko u Rwanda byabaye ngombwa ko rwongera ingabo nyinshi ku mupaka ku buryo n'ubu bigikomeje, ku buryo nta muntu uzongera kuvogera umupaka. Byabaye ngombwa ko twongera ingabo nyinshi ku mipaka yacu. Icyo tuzakora ni uguharanira ko nta muntu n'umwe uzongera kuvogera umupaka wacu ngo mugireho ingaruka. Ahangaha Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasubizaga mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, wavuze ko igihugu kizashyigikira abashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndagushimiye kandi nkomeje kwifuriza kugira ibihe byiza. Niba utarakora subscribe, ntubutse kuyikora kugira ngo amakuru n'ibindi biganiro binyura hano bikomeze kugereho 5 kuri 5.